Sanibonani, siyanibingelela la ekhaya Kwa-Mhlaba. Ake ngikhulume nabantu base-Gauteng. Abantu base-Gauteng ngicela abadinga ukusibona nabanezinto abayidingayo nambe niye Ndumbeni Kwa-Mhlaba residence, house number 6115, side right, e-Inade. Nifike lapha nibhalise. Mawubhalisa ubhalise ufuna ukusibona bese uchaza lento oyidingayo, bazokutshela ama-price akhona ezinto ukuthi kulungiswa malini. Uma senibhalisile ukuthi size eGoli kuzolala ekuthenini senibangaki enisidingayo, nidinga ukwenzela izinto ezikangakanani ngoba kukude ukuze eGoli sizela abantu abawu2. Funa nibe inamba mhlambe ka10. Siyabonga. Bani ukubhalisa. God bless you.